Wano kwasem nie akwan no mu mfuturo ne ade ne nti amanframa wo mo homedi ko mo mu no enkoyie eno nti enei empanimfo ahye se suku adan wo motum wo motu school dan ne mukura enam se mframa na nkwadan ne ko school no a wo motete ho a wono be home ade akọ wo mu no ahwe a na che se yade kase pa ana ekofa ade abre wo mom na wo mo kase wo motu school dan mu dia na Yawhima SDA primary ana wono matu mu a che se wo mo chem se nkwadan ne bre wo mo ko school pa se de Yenesia bo na ka de hwidi ni mfuturo ni ade no na nanom agina wo motum esi wo se Yawhima SDA primary ni de won motum na Ansu Ababio wono ana ye ohene popro edema de hye wo Yawhima na wono ane santwerefo ekasai ya chese ni nyina so bie no wode atomom na wo kire mo se de enti a wasi gina ye se suku ada wo motum ade se akwan ho asem no wono makobọ mpanifo amade na so pani bia ma wono nchen ane wono emekasai efri bra wo mo si gina ye eto school no mu apẹ ana ba na musini won manyafo Ansu kumi ehye se contractors ya won mo kwan so nka da bia nko mo mra emfa nsuo emegu akwan so na so ankosi aga eno nti wo mo ntikitame eno won matijame eno nti na nananom asigina yese suku no wo mo ntum sade ebe ya nkwada no won mo kwasesa ya de kase enkwada awofo eso school for no school sene ne catch them say no sponsor ya omonema school for no so mo maybe na nsu no so amaye no se ne ma hu se ne mogu nsu na school dana no ina mo ta kama na alpe ko mo frame famine sa MC no kasa o so mbaba na se no PT for ne assemblyman na unicorn feshia after bia ma na pa ma ko school ma go say senior host teacher for the school kwani nya mai say request ye from no omo nye for fiti for failure ma question no say kotokuro no ne se ni pa wuye na mo ba ho be ye bia na mo kaso mo wata kuro na pa na imre na pa na imre 2000 a day tank na tank conductor tank o ba fa nsuru fi ma so ko wata kotokuro abra school kura ye school no ebere ka kwa nche kotokuro ndie sade ho ne ho yia na ntine ye jesa no na se kura no so se ukuzo computer kura na obi dum for da abra kura computer no medima kase wasai ndia sade ho yia na se mbasa ya bibesi ana wo be ba ama said ya grandson fee na some balance mfiri esa nye school cause do be ewu na doctor kase enfuto na kusa akura na enti no masa akura no from 5 years nkura ekusi mbese be 20 and 15 years nkura obisu mewu ya bi ani se wu ye wu ni pere wu de momo sa no mani na no munya mo de amomo ye hima de omo nya sa ni bi ye msa se mani pese bia nkura so akura no wu na kotoko no so ye dachi mampani dachi sofo dachi ohene dachi Yawhima dachi say education officer bia necessarily ya maya ndeka school na bia school na so hia pa de na kwara na mo kasa mo ba ye fi mesani 5 months and 5 months kwa mutumi nyeye na wi no de ka ho se enye ne fe ene ne da ye wo mo ene se suku dan wo beja ne tumi so ama wo no matutuma man kwada abo asesa wo fie na emom no wo hwe yade ahwe ye besa kwasesa de abre kwada no ane se wo no esi sa agina ye no eno tinka anya ye kura no ka kuro ni mpanifo ene nananom ana fe kura PTA enhia na nka no smarts nke enchiche bi mfa man kwada na ka kwan no kura no so ye mfutro no anya hwe kura no ye ntimi engugu sunsuo na so wo no matwe a amaka said that we pay wuye ti ya no mobile MP ne Yamisa ne MC mobile I for born na so yeah nkase ni pay wutu momra ne me sense ya mte ni pay wu ndise mobile say bo she bia so she anase mo ye kwa ne hia ye mo ye kwa ne maye kwa first by that one no scatter brass no ne musa ne wutu masa ne wutu ku nipa amanfo so say egu yade na me ko school no kata teacher for bebre kata chomu ne masa me say ye ya pomo kura na ye beso mi ne say one on one say kura nda chinti ne be say ye mu ye hia na so bia mo ka kotoko no ye so nka mi kire na o kodata se ne omogu kwa fa tinna mudu ye hima de se de kwa fa ka de omo water de se go man start ngu a ne kotoko mungu ye no ne de bia omo water no ono no so no na ye so nka enya ndai de se mo nka mu bedu ye hima kotoko no ne ka mo to so ba school mo maka bi kire headmaster on head mrs na se go so convenience ase na de bia kata de bia sei de a nti bi se nya ehia ye nti me se mo so mo
no kasa me mat sem MC so beba ha me ofie then ofie no ko joda yente hia ko beta fie Nana Ansu Ababio aye Yawhima hene e wo sonwane kropon no mo bono mantem emo Yemfri sa